poštovani gosti, srdačno vas pozdravljam te vam se zahvaljujem što ste se odazvali današnjem svečanom otvorenju Kulturnog centra Aleksandra Rukavina. Carissimi ospiti, è con immenso piacere che vi porgo il benvenuto. Voglio anche ringraziarvi per aver aderito al nostro invito e per essere presenti all'odierna inaugurazione solenne del Centro Culturale Aleksandar Rukavina. Con la ricostruzione dell'edificio e la sua riconversione a Centro Culturale Aleksandar Rukavina è stata realizzata un'altra delle numerose attività che si svolgono sul nostro territorio aventi l'obiettivo di nuovi contenuti culturali e sociali. L'edificio, recentemente ristrutturato, ha aumentato l'attrattività dell'abitato di Verteneglio, ma ha anche migliorato le condizioni di vita sul territorio comunale e sull'area entro la quale agisce il gruppo di azione locale dell'Istria settentrionale, dal cui bando è stata finanziata una buona parte del progetto e al quale va un ringraziamento speciale. L'intervento ha permesso di creare uno spazio moderno e funzionale che può ospitare una varietà di attività culturali, artistiche ed educative. Il Centro Culturale Aleksandar Rukavina offre ora un luogo di incontro per la comunità, promuovendo la coesione sociale e lo scambio interkulturale. Projektom je rekonstruirana postojeća zgrada neto površine od 148 m2, te je ona prenamijenjena u kulturni centar. Osim stalnog postava akademskog kipara Aleksandra Rukavina, ona će služiti za organizaciju raznih kulturnih događaja i za odvijanje društvenih manifestacija. Sa novonastalim kulturnim centrom siguran sam da ćemo uspjeti poticati mlade da se aktivno bave kulturom i društvenim djelatnostima. Naš cilj je stvoriti prostor gdje će se mladi osjećati inspirirano i podržano u svojim kreativnim naporima, mjesto gdje će kultura cvjetati i gdje će se društvene veze jačati. Posebno nam je drago što se današnje otvaranje poklapa sa početkom manifestacije Kipar. Ova manifestacija je savršen primjer onoga što želimo poticati u našem području. Aktivnost poput Kipara predstavljaju upravo onu vrstu manifestacije koje želimo vidjeti u što većem broju, a to su događaji koji obogaćuju našu zajednicu, koji promiču kreativnost, inovaciju i zajedništvo. Za radove na rekonstrukciji zgrade i prenamjeni u Kulturni centar Aleksandar Rukavina, općina Brtonjegla je 2022. godine aplicirana na natječaj lokalne akcijske grupe Sjeverna Istra tip operacije 74, ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji provodi u sklopu mjere 19 LIDER CLLD programa. Te se iz toga programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske financira najveći mogući iznos koji se mogu ostvariti putem lag natječaja. L'importo totale del progetto è di 52.626 euro, mentre l'importo che verrà finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale è di 29.924 euro. Velika zahvala ide i predstavnicima tvrtki koje su bile nositelji projektiranja, a to je Umar Inženjering d.o.o., izvođenje radova Vilanova d.o.o. i nadzora radova Teraprojekt d.o.o. Zahvaljujući njihovoj stručnoj i tehničkoj pomoći osigurana je najkvalitetnija izvedba ovih radova i usluga. Pa evo još jednom hvala. A lavori finiti, ma prima dell'apertura odierna, un gruppo di persone che spero siano isolate è riuscito a rovinare la facciata del centro culturale in due modi. Scrivendoci sopra con del carbone e pure commettendo dei errori grammaticali. Questo atto di vandalismo non solo danneggia un bene comune, ma rappresenta un segno tangibile del bisogno di cultura che la nostra comunità ha. Per questo motivo è doveroso ricordare che il cambiamento inizia con ognuno di noi. Noi siamo il cuore pulsante della nostra comunità e la nostra energia, creatività e dedizione possono fare la differenza. Insieme possiamo creare un ambiente dinamico, ricco di eventi, iniziative e progetti che riflettono la nostra diversità e la nostra passione per la cultura. Quindi non abbiate paura di sognare in grande e di agire. Siate protagonisti del cambiamento che desiderate vedere nel nostro comune. I na kraju, nadam se da će Kulturni centar Aleksandar Rukavina postati srce kulturnog života naše općine
mjesto gdje će se rađati nove ideje i gdje će svi, a posebno mladi, pronaći inspiraciju i podršku za svoje kulturne i društvene aktivnosti. Hvala svima, grazie a tutti. Zahvaljujemo gospodinu gradonačelniku, ringrazio al signor Sindaco, a ljubazno sada pozivam gospođu Michelle Pilat, direktoricu turističke zajednice općine Brtonigla, da nam se također obrati. Invito la signora Michelle Pilat, la direttrice del Ente al Turismo di Verteneglio, a prendere la parola. Gospođo Pilat, izvolite. Io sono donna, ho la voce alta, mi sentite bene? Vam treba. Poštovane dame i gospodo, prijatelji, iznimno mi je zadovoljstvo što vas večeras mogu ovdje pozdraviti na svečanom otvorenju Kulturnog centra Aleksandra Rukavine. Načelnik nam je rekao sve, ja bi samo željela izdvojiti da se zahvaljujem svima vama i nama i da je ovo rezultat višegodišnjeg truda, upornosti i posvećenosti pojedinaca, da se galerija revitalizira i da se pretvori u kulturno središte naše općine. Obnova i prenamjena kulturnog centra nije samo doprinos našoj lokalnoj zajednici, prijeko nam je potreban, ali je to i doprinos obogaćivanju naše turističke ponude. Iako mali projekt, kada gledamo u usporedbi sa drugim projektima koji se dešavaju u našem okruženju, nama je to hvalevrijedan projekt, velik projekt koji obogaćuje našu kulturnu ponudu i koji će našim posjetiteljima svakako pružati jedinstveni doživljaj prilikom dolaska u Brtoniglu. Za kraj bi željela zaželjeti jednu toplu dobrodošlicu našim ovogodišnjim polaznicima Kipara, Kiparske škole Aleksandra Rukavine. Željela bih se zahvaliti posebno voditeljici škole Rosani Đusti, našem profesoru Silvestru Niniću koji od 2018. godine uporno vode i odlično vode projekt Kiparske škole, a našim studentima mogu samo poručiti da se radujemo vašim ovogodišnjim rezultatima, vašim ovogodišnjim umjetničkim dijelima, te vam želim plodonosan i inspirativan boravak i rad u Brtonigli. Hvala svima, grazie a tutti. Zahvaljujemo gospođu direktorici, grazie alla signora Pilat, a sada ljubazno pozivam gospođu Jessicu Acquavita, zamjenicu župana Istarske županije, da se također obrati ciljanom skupu. Invito cordialmente la signora Jessica Acquavita, la VIP vicepresidente della regione Istriana, di prendere la parola. La prenda pure il microfono. Grazie. Prego. Grazie, dobra večer svima, buonasera a tutti. Ja vas sveto pozdravljam u ime Istarske županije, u svoje osobno ime. Per me è veramente un piacere essere questa sera qui, presenziare all'apertura di questa rinnovata sede, galleria non ufficiale, come abbiamo sentito, l'abbiamo sempre chiamata galleria, che adesso diventa un vero e proprio centro kulturale qui a Verteneglio. Svako ulaganje u kulturi, koliko god ovo bio možda mali projekat, ali ja vjerujem da to nije nikako mali projekat. Čulimo šta se dešava, čulimo koliko nam je kultura potrebna, ja se s time slažem. Svako ulaganje u kulturi je veliko ulaganje, svaka naša mjesta, svako malo mjesto, i zato čestitam i zahvaljujem i Lagu što je prepoznao važnost takvog projekta. Ulaganje u kulturi u našim ruralnim mjestima, manjim mjestima zapravo je jako važno. Svako malo mjesto ima toliko toga za ponuditi i mi se time stvarno ponosimo. Zato ja kao predstavnica županije ne mogu da ne budem ponosna na općini, na ideji, na radu i na trudu da se taj centar otvori u takvom ruhu. Non solo un centro culturale, ma se fosse stato necessario un ulteriore riconoscimento a quello che è stato il lavoro di Aleksandar Rukavina, che ha lasciato delle orme, delle impronte veramente tangibili in questo nostro territorio che è diventato poi il suo territorio. Quando un artista sceglie un posto, lascia sempre un po' di sé in quel posto e quel posto diventa più ricco e diverso, e dunque anche un ringraziamento a lui e al suo lavoro fatto negli anni che ha trascorso in questi nostri luoghi. Ja sam sigurna da će ovo mjesto postati mjesto inspiracije, mjesto kreativnosti, e dunque a me non ne resta che augurare un buon lavoro, una buona vita piena di creatività e di nuove idee a questo nuovo centro qui a Verteneglio. Grazie di cuore alla signora Acquavita per le sue parole, najljepša hvala na upućenim riječima. A zamolit ćemo sada, ima li netko od prisutnih još želju obratiti se cijenjenom skupu?
protokolom nije predviđeno, ali evo, ljubazni domaćini su za to pružili priliku. Ako nema, onda predlažem da krenemo na svečano otvaranje, na najsvećeniji trenutak ovog našeg današnjeg okupljanja, na svečano otvaranje Kulturnog centra Aleksandra Rukavine. Možete eto pretpostaviti da ćemo to učiniti otkrivanjem ove ploče. To će učiniti gospodin načelnik i gospođa Akvavita, pa vas evo ljubazno molimo da